nahoj. Kalbėk į mikrofoną. Aš neturiu žmonių. Kur jūs buvot prapolęs? Aš buvau, ką jums reikia. Ko jums reikia? Nu, nupirkik, prašom. Interviu. Už kiek? 5 litrų. Kiek? 10 litrų. Kiek? 10 litrų. 10 litrų? Все, viską. Palaukit, ponė, Kapitarai neskubėk. koštas. Duokit jūs, kur jūs buvot prapolęs. Duoj. O ką jūs vogėt? Pinigus. Pinigus? Nu, Kiek jau pavogėt? o daug. Daug? Kaip jums sekasi? Gerai, Ar gerai. nešalta? Ne, Ne? ne. Dirbat Ai, nešalta? Ai, Dirbat nešalta? nu ne. Ne? Kas čia? Su kokiu aparatu atvažiavot? Kas čia per mašiną? O, nesakysiu. Nesakysit? Ne, Kodėl? nu, negalima. Papasakokit. Ką Negalima. nors, anekdotą kokį. Nesuprantu. Suskelkit. Teikit čia. Teikit čia. Tai interviu? Labą Labai dieną. laukiu jūsų. Labą dieną. Kaip gyvena? O, Gerai? labai labai. Šiandien turbūt išgeręs biškį. Ніхуя подобного. Žiūrėkit, koks tai mūsų tas. Льотчик, бля, скон ты появил? Aš atskridau iš Ты, бля, из Атлантицы, скон ты? iš Afrikos. Из Африки? Čia pas jūs labai šalta. ką jūs norit? Kiek parduoda savo tronkį? Litras ir. Litras? Kortkai jasno. Taip mažai? Taip, mažai. Ar Litras daug uždirbat iš tokio uždarbio? A kad nori? Užapalėro ten. Kaip? Užapalėro dar reikia. Nereikia? Sirės turi? Ko? Sirės turi? Turiu. Dok. Už tronką vieną. Dok. Ruski biznis. Давай. Давай, махнем. О! И мы тут и... Tai duokite man tronką vieną. Vieną pačką užvėžė, vita? Tai aš neturiu pačką, aš vieną. Kiek turi? Paraik man. 4. Я тут кое тако пожучу. Давай. Давай. Nu, tai aišku. Tu parodži man. Da anekdotą pasakykit. Ką šalučia nusilės, eina pas Bobą, a Boba man davė. Ką daryti, neho? Ką daryt? Eina pa kaiminė. Kaimas sako, a tu paimk mano pišką, Paimk mane? a aš tave paimsiu į tavo šiušką. Ir gerai darot. Čia, aišku, duoj zapait. Dar vieną ir tada... Duoj zapait. Dar vieną анекдот. O, už vieną. Нету, другу шует. Draugu. Батька, анекдот. Раптом. Анекдотą. Дай запарить, нахуй, без дыхания. Потом будем палец. Анекдот про зайца. Тихо, там не бей. Lietuviškai. Lietuviškai. Может, Ar mokat? Что мне, на юбке стать, да? Kokį naujopkį, čia mes Всё, я atskridom. поехал. То ЛНК телевидение. Jo, mes jūs įsiūsim į televiziją. Nu, kalbėkite. Netilėkit. Триям, пам-пам. Šaunuolis. Шанулись? Šaunuolis. Aš не писаюсь. Дома все решить, нахуй, ну. Cigaretė? Nu. Už vieną tronką. A, Машка, ну, моя рыгай мишка. o man reikėjo. Ам, Cigaretė невлоsi на голове не пошел рос. нахуй за, ой, ванну, это буду, нахуй. И ты пиздец, да. Viskas? Nu dar žoltė lyšti. Padainuokit ir būsit laisvas. Ты за песню мне заплатишь. Už ką? Lietuviškų dainų mokat? Lietuviškų, moka dainuoti. Может, весла мока? Nu, padainuokit. dainuokit. Сват просит. Juzepai, padainuokit. Это уже Дайна? Jo, Nu. Taip. А как это Дайна? lietuviška. А ты еще, почекай. Nu, greičiau. O kur jūs prasigėrėt? Ar jūs negirtas? Aš не кирдас. Aš не играю, нигде не играю, никогда не играл. Negerai. O Man только манера. kokią samanę mėgstas ar kaukolinę? Самая. Samanę? Самая играл, нахуй. О, Дикси, государь, нихуя играл, нахуй, блядь. Ты Дикси играл. Самогон, нахуй. Самогону. Кто тебя теперь не гонит? Червону руту нашукає вечорами. O pats Що мене єдина, тільки ти, Бові,
Поя твоя брода, чистая брода, веченгер. А ми Це спать. польська тако, Ой, о, ус. ровней. Kiek šiandien išgerėt? Aš tai litrai butelių, Srakuose butelių ir čia butelių. Ir viskas? Čia. O kiek jums reikia, Ir gal turiu iš čia. kad lapčių dugų? А та їдосі, так пішов нахуй. Duok, aš tau cigaretį duosiu. Ніхуя досі. Ja, duosiu. А ще давай похміло, все. Pachmėlą. А то я і похмілюся. O iš kur tokią kepurę gavot? Nusipirkti? Iš kur? А ką видел нахуй? Когда ходишь нахуй, блядь? Ходишь нахуй, блядь? Блядь! Что вы работаете? Я тебя, блядь, перебил! Ой, мой козел не лавить вообще? Виховать на дрона, блядь. O, šitas kaimietis labai įsiutęs. Su jo nėra jokių kalbų. Jis įsiuto kaip pasiutęs žvėris. Ой-ой-ой! Jam reikia samogono butelį. Да, самогон. Ты алкоголик, блядь. А я пьяница, нахуй. Понял? Я 3 раза спишь. Пей, как век, нахуй. Тихо, Тихо, тихо. Или без спишь? тихо, Юзеф. Jos. Я Спокойней. Я все запайто. Да, а что это здорово? Все. Интервью. Интервью. Это нахуй, пожалуйста, блядь. Išjunkite viskas. Šitas kaimietis įsiuto. Jis pasiuto kaip Юзеф, блядь. šulionai pės. Блядь, козел, ну. А мне похуй Да такой. бы не строить. Jam bela gurončka. Кугу там. Не бел čia поехал. Jam bela gurončka. Štai ir baigėsi mūsų linksmybė su šito kaimiečiu. Jis kaimietis iš Beverlyje. А сегодня операцию знаю. Kitą kartą susitiksim. Viso.